Postao sam religiozan kada sam se upoznao sa nekim tradicionalnim vrednostima, kad sam bio u Crnoj Gori prvi put kao odrastao čovjek, 25 godina, i tad sam se susreo na jednom višem nivou sa nekim tradicionalnim vrednostima kod mog strica i tada sam postao religiozan. Međutim, biblijski religiozan, da sam krenuo da čitam Bibliju, to je bilo sa 28 godina, kada sam čuo jedno predavanje jednog naučnika koji je iznao naučne dokaze da je Isus ustao iz groba. To je za mene bilo šokantno. Da. Jer ja sam mislio da je smrt kraj i tu je, kad čovjek umre, zapečatio sudbinu. Međutim, kad sam čuo dokaze za to da je Isus pobedio smrt, onda sam ja krenuo to da istražujem naučno i da vidim šta je tu istina. Znači, ja se ne bavim verskim pitanjima, ja nisam vernik, ja želim da znam šta je istina i bavim se činjenicama, dokazima, to mene zanima. I dok sam bio ateista, bio sam u sredinama gde sam živeo, u školama u koje sam pohađao, bio sam najbolji iz tih prirodnih nauka gde se primenja logika. U matematici sam bio ne najbolji, nego ubedljivo najbolji. Nije to sad kompliment. Oko mene su bili neki ljudi, iako ta škola gde sam ja bio najbolji je bila elektrotehnička škola, gde su bili đaci koji su imali sve petice. I onda, na primjer, bude kontrolni zadatak iz matematike, bude 1 petica, 2 trojke, 7 dvojki i ovo ostalo jedinice. I znači ja se jedini dobijem peticu, budu još 2 trojke, ovi ostali dvojke jedinice. Znači bio sam, što se logike tiče i dokaza, bio sam najbolji. Znači ne najbolji, nego ubedljivo najbolji. I mene samo to interesovalo, znači činjenice, dokazi, mene nikakva verovanja, sujeverja i to, mene to ne zanima i šta drugi misle, ja se time ne bavim, mene interesuje šta je istina i spreman sam da sledim istinu, jer to jedino ima smisla u životu. Ako si na strani istine, onda će ti biti dobro. Ako si na strani laži, možeš sam sebe da lažeš. To mene ne interesuje. I kad sam čuo to predavanje od tog jednog naučnika koji iznosio dokaze da Isus ustao iz groba, ja sam onda krenuo da istražujem Bibliju sa aspekta nauke, da vidim je li ima tu nekih rupa, ili ima nedostataka. Postavljao sam onako visoka kritička pitanja po najsitnijim detaljima i izašla jedna knjiga Isus Hrist, naučna verodostojnost od Lee Strobela, gde je on bio neko ko je smatrao da nije moguće doći do istine vezano za Boga. I onda on krenuo, pošto njegova žena postala religiozna i da čita Bibliju, onda on krenuo da istražuje Bibliju i u toj knjizi on je objavio 14 intervjua sa vodećim američkim naučnicima. Međutim, istraživanje koje sam ja radio je mnogo, mnogo dublje i temeljnije. Ta knjiga Isus Hrist, naučna verodostojnost, je objavljena kod nas. Prvo izdanje je izašlo pod nazivom Isusov zločin, tako izdavač iz Beograda objavio tu knjigu da bi isprovocirao ljude da je čitaju, iako originalu je The Case for Christ. Tako da ja sam mnogo dublje istraživao da li je Biblija verodostojna. Zbog istraživanja Biblije sam upisao geološki fakultet, iako sam napustio elektrotehniku i vidio sam da su fakulteti teška danguba i teško blejanje i ispiranje mozga. Međutim, upisao sam geologiju iz razloga da bi mogao javno, smer paleontologija, to su fosili, da bi mogao javno da branim Bibliju. Geologija je ključna naučna disciplina za potvrđivanje da li je Biblija tačna ili nije tačna. U Bibliji se govori o istoriji sveta, o tome da je bila jedna velika katastrofa koju bi geološki trebali da vidimo svuda oko nas i tako dalje. Tako da sam ja studirao geologija, smer paleontologija, znači fosili. Na zapadu paleontologija studira na biološkom fakultetu kao paleobiologija, tako da sam ja 2 discipline naučne studirao, geologiju i paleontologiju. Kasnije sam studirao i medicinu, jer je medicina potvrđuje tačnost Biblije. Tako da, i na kraju sam doktorirao na temu povezivanja nauke i religije. Tako da sam detaljno istraživao da li je Biblija verodostojna, ali
događaj da krenem da istražujem Bibliju je bilo to predavanje kada sam čuo naučne dokaze da Isus ustao iz groba i to me je šokiralo, to je moj pogled na svet dramatično promenilo i moj životni put. Ja sam se tada bavio nekim biznisom privatno i tako sam nešto radio, a onda sam krenuo detaljno da istražujem tu temu koja je vrlo važna i otkrio sam neverovatne stvari. Tako da sa 25 godina sam postao počeo sam da verujem da Bog postoji i bio sam onako tradicionalno religiozan kao većina danas, a sa 28 godina sam prišao religiji na jedan naučan način i evo do danas, znači 27-8 godina se bavim istraživanjem i naučnom verifikacijom religije.